Housing Forward Maroiva Pauda, PSD na Paikatpa New Development Bank Water Supply Project ki Makada ising piragani haina Kamjong District ki Satrik Kulenda Treatment Plant Saramlaga 5 Piraktana Tumina Leshin Kre Hairi. Kurumjari STV Pau Miring Tabiri Pupunamakpu Taramnok Juri Housing Forward Maroiva Pau Singh Miam the Pizari. PSD na Paikatpa New Development Bank Water Supply Project ki Makada ising piragan haina Kamjong District ki Satrik Kulenda Treatment Plant Saramlaga 5 Piraktana Tumina Leshin Kre Hairi. Satrik Kulen Gining Thau Ningrai Sang AS na Fongdorokpada NDB Water Supply Project ki Makada ising piragan haina Treatment Plant Saramlaga 5 Piraktabana Seasonaba Houdringaida Kaiva Horokle, Treatment Plant Sabada, Kunja Singbu Sinmi, Oina Seasonaraga, Kusumal Amata Pibirakre, Marie Lenaba Singda Shing Piba Honanaba, Pai Pibinaba, Haizabada, Arembatare, Makok, Tongna Chiluba Sing, Marie Lenaba, Official Singa Manaraga, Sel, Haina Tokre, Haina, Kunja Singi Micha Fong Lehari, Hiramasida, Paudamama. Ladiva, Payat Masilasi, Hana Degi, Hadi 1980, Adagi, Manipur, Langana Pirakiva, Payat Haitare. Seasonaraga, see Yoroko Canani sing. Adu Marata, the Payasa Quira Avenina, Kunazu, Matic Samaga, season of Pudana, Nasi sing Yorokri. Masi, are you Aman Madagi, Hona, Pay Kataida, Payo Kaivano, sing Lapri, the Kataida Nona, Thieves, the Pang the Vadagi, my Kunzazing Halaga, among Susat Navagi plan in Lady. Asumna, a Paganada, Kunasigi losing Masina, NDB official sing the Hangumatan, Hangbong Kangdava. Hari NDB scheme amma leirabanina JJM aru mayamna hoji kanada India pumada Manipur pumada ju akoi kanada sing pi na bagi scheme kaya paikhatliba sing asina ju konba yadaba na maram oiba aduna khunja sing nadi makok thong chilliba akoi khungil sing masingna scheme masigi laiba paisa je lokthokraga mokoi mase manaraga sing pi dabni habna sing warau narakgi misai je sing masingna tarakpa mokoi ju chiel robani ikai na sing Kunjasing Marakta Amana Amatazanar, Wab the Helakunina Zugumotibum, Lavina Maram or Kanda, Manipur Lenga, Amadi, Sing the Makta Laiva, State Department Singa, two of the Miang Sangviraga, Kulasida, Hanabiriva, Nila, Asin Loshalaga, sing a two with the same PB, I will come say, by village authority, Makadi Makata, Pontorali, Manipur Onazu, JZM, sing P. Hadana, see the Toga, website, the Tagaraga, kill the set the Kandadi. The Ladam the Vigi Watokaya, Lady Asumna, or Chieliva, Mayanasu, Iva, Kulasida, sing the Mokta Tadar Iva, Sentam, Alukana, Mokarana, Loisangraga, Makon, Miwat, Ahobra, I was singing over the zoo, Quira Avina Paul A. had with Makata, Ponderally. Jo development or any facility, she chopped on a congratulate, Maming Tava, Maming up the Tava, Tabak Pudi Equagi. Kanabadi, Abusupangdaba. Hojik JJ Wero, NDB Wero, Ishing Amusupangdena. Amabo Wero, Taboko, Pajana Pangtogla, Equigi, Nongaiba do Lena. Maming the Angangi Lapadabi, Sana Bagumna, government, Equid Sana City, Equidi, India Ginatraga, Manipur citizen Trabra, I will through a dum Kalaba. Ado complaints mayam tawkre haipa yabsu mayam akhoi appeal tawkre ba ado khangde kumsi akhoi Kamjong district oina akhoi na tabada khun khara di tum piba hore ado ji pho akhoi khun kidi kari ma su pidri akhoi Kamjong district isu popular government lebak matamda MLA na eno mayam da ising pi khre haina amarusu mayam da khangram gni matamdu khara kuire Oja birena tok pusu le yublak kuting da pigre haibagi haro banungai ba phuntok pusu le khre ba adu yengo chi khoi Kamjong district ne khoi samphum block ni khoi idi esko area sidi totally khoi khun khak kanete domaina yam backward su oiba neglect su oiba khoi gi no only chatrik khunau gi su chang khunau gi su chomu mokot gi su adungai na khoi area sida khara miyang chambi aninge Mayam ni sukhang liduni, aku area city, yam thapap, bama boundary ni, lambi su pate, light su lete, ising su lete, aku ni hing di city, aku praja se Manipur praja mandaba kumkre, aku city, kopora kera, eba kumda thamkre ba. ISTV Pogdam Azit Lao Tavon, Lena Pogdam, Jelban, Sana Mitai, ISTV News.
Spring Set Management ga mari leinaba ahumlak suba Inter-Departmental Roundtable Conference Danamanjuri University ge Science PG Block Conference Hall da pangthokre. Organizing Committee 3rd Inter-Departmental Roundtable Conference on Spring Set Forest Department amasung Danamanjuri University na sinduna pangthokpa Roundtable Conference hawdokpagi thoramda Chief Conservator of Forest L. Joy Kumar Singh na project asi ukrul amadi kangpokpi da implement tawba hawkibani. Implement tawbada line department leiriba sing punna mathau tawbatai. First Roundtable 2024 da aduga 2025 ki February da tawki. Project implement tawbada challenge kaya ama thengnai masigi manungda water scarcity asi achoba issue amani ngasi sing bottle da hapaga uri kuiraklagadi capsule da oina urakpa fawba yai masi achoba issue amani malem gi oina su water scarcity mayoknari deforestation na spring gi area mangsilakpa sigi achoba maram oi lamdamasi da spring kayam yamna lay haiba khangba ngamdri ukrul amadi kangpokpi district ta khangalaba khul kharaga project asi hawkibani lamdam asidagi chada yankhai dagi ne yankhai humdoi spring kangkhre haibagi report lairi kogru sing maktada lairamba spring housing uba fangkidre kharadana laigadaba discharge capacity hanthakre masi mayamasi amuk hanna revive tawba mathau tai. Forest Department khaktana ngamloi Water Resources Department asu thabak hawbudi haure. Department da natana villager sing su saruk gyab changi community na saruk gyarak labadi oithokpa ngamgani thajai. Stakeholder sing da training piraga para hydrologist laire makoige thabak hawkre. Project asigi makhada identified spring dagi thabak paikhatpa laikre. Spring set development da integrated approach sangi aduna project asida lairiba issue sing khangdok laga lokhatfam thokba thabak lokhatlaga spring sing revive tongna ba hona say water security labor state wahensi haiki. A good challenge, we are having so many environmental challenges. It may be climate change, it may be soil erosion, loss of biodiversity, desertification. Among these environmental issues, water scarcity is also one big issue on our go. Deforestation land use presentation issue developmental activities. Water scarcity se issue aduna round table se discuss already momentum how to carry forward madugi is third round table objectives. Cycling for Peace Manipur Haiva Kholaupu Duna Delhi dagi khongsalakpa Malem Thonga ngase Manipuri Cultural Society Kohima Nagaland gi holda mafumadugi iraicha mayamna taramna opui thoramama pangthokre loinana society gi member sing na minute ani 2 minute left on Ishorbu kurum jeduna ireibak Manipurda thubu matamda ing tappa hanjilakpa ohenbiu haina thoni jaki loinana furup ki khenaba mata khaidana mahaki ing tappa ki paujel puriba khongchat asibo soyangam yaudana lamthung pham yauna ba thoni ki Manipurda lairiba ireicha pumnamagna su mahakpu mateng pangbiu haina Manipuri Cultural Society Kohima Nagaland gi General Secretary KS Nandana thadorokpa cherol amana phongdorakli. Khangabok Development Society KDS Linkhat Kibagi Mangarak Suba Mapokumon Thoram Ngarang Eco Park Ki Maramda Utpa Photo Exhibition Amaka Loinana Pangthokre Thoramaduga Mari Lena Eco Saithai Sayamsu Hongnabi Matung Inna Phongki Khangabok Part 2 Dalaiba Multipurpose Community Hall the Pangthokiba Thoramadu Kaksingi Range Officer Huidrom Sundarna Haugalakliban Harol Kayana Lamlaki Sa Usek Singh Amadi Mangsilakli Ba Koibagi Fibam Part to Rail na Chingba Singh asi Kanana Bahonabada Thawai Yarokpasi Yam Nungaiba Fawi Haiki Triple S की सेक्रेटरी प्रताप लैमुजमना लोकताक पासु फिबम सोक्लक्ले इको पासु फिबम सोक्लक्ले असिगुम फिबम असिदा केडीएस ना इको पाट की दमकता सोंगथोरक्तुना इको पास सैथाई से पुथोरक्पा अमदी फोटो एग्जिबिशन सिन बिरक्पासी मतम यामना चाय हरदुना इको पाता खंबना काउफा की हाइबगी वारी लैरिबसी निंगसिंग खुबम ओइना साब पांबगी वाफम फोंदोकी कैंप ब्लूमिंग हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर केएस रोमन कुमारना केडीएस असि मतम कुइना चटपलुफ ओइना ओहेनिंगी लोबसिना हौखिबा चही सिंगदा पांगथोखिबा थबक थौरम सिंग ममल यामने यामी इको पाट की मरमदा मियामदा मपुंग फाना खंगहनबदा महाक्सु थौदांग लौगनी हाइकी हौजिक पाउगी मरकतना तेन ब्रेक अमा लौजरी Sangai tutorial Kwakathil ki class 10 ki revision course lakliba December 15 dagi class haujaragani class 9 amasung 10 ki foundation course kina lakliba January 5 dagi class haujaragani akupa marol gi damak Sangai tutorial natraga Sangai hostel Kwakathil ningthem kolda lakpiduna akupa marol tanabiu
फ्री वेरिकोस वेन्स कंसल्टेशन कैंप लाक्लिबा दिसंबर की तारीख 19 दगी कुन भावबा अयुक की पुंग 10 दगी नुंगथिल की पुंग अमा भावबा फ्री वेरिकोस वेन्स कैंप पांगथोक जगदौरी सर्जरी तौदना अमदि अहिंग लेक्तना एंडोवेनियस लेजर ट्रीटमेंट EVLT तौबा ओइबना नाबागी चांग हंथहली लोइनना दाखफम सुलेहंदे अदोमना खोंगदा सिंगली चाकथोपगी लायोंग असि लेबिरगदी खुदोंग छाबा सिलोबी होंगनाबगी दमक सीजर हॉस्पिटल्स लांगोल नत्रगा पिजरिबा कॉन्टैक्ट नंबर असिदा पाव फाविरकनबा खंगंजरी होंगलक्लिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिनरी अदुना हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक्सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल दादा इमे मकीगनो अदब थमो सिगी यमसे नेक्स्ट टेम दिना चेक्सन न लाक्सिलगा थमखबनिने दादा नंसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नापशन दुगम मसिगी युमसिबु असोयंगान कोकदबतगी नेक्स्ट टेम दिना नापसेली एक्सटेक TMT जोर हाबदी नाथोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का तोपन तिनबा मतमदा कपांगल अमुक हेना हेंगल अदले एक्सटेक TMT strength is in the quick मतम की नुंगसित नुंगसा अमदि अयिंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप ब्रेक की मतुंगदा मयाम मुकहना तरामनोक चोरी लोइना मखाताबा पाउ पिजरी मतम कयादगी क्वाक्ता मियामना क्वाक्तादा हायर सेकेंडरी स्कूल अमा थमननबा होनरिबा सिदा मियोय खरना राजनीति की अखुबा मिदेंगदा हायर सेकेंडरी स्कूल असि लेहंदननबा होनरकपा लाइबक्थिबनी करिगुंबा क्वाक्तादा हायर सेकेंडरी स्कूल लेहन खिदबा थोलबदी मदुगी टेक्सा खुदिंगमक येलिबा मियोय सिंग अदुना पुगदबनी लोइनना येलिबा मियोय सिंग अदुगी मथक्ता क्वाक्ता मियाम की ओइबा चेराक पिरक्तो हनिंगाई लेते अमदि हौजिक लेरिबा क्वाक्ता हाई स्कूल की लम योन खिबा लेते स्कूल असि लम स्कूल की ओइना अदुमक लेरे तबतबो हाई स्कूल अमगी लाइफम थोकपा स्कूल अमगी स्ट्रक्चर चपचाना थंबंगमदबा अपिकपा लम असिदा हायर सेकेंडरी अपग्रेड तौबा यारोइदबना हायर सेकेंडरी दा अपग्रेड तौबा यागदबा मफम अमदा शिफ्ट तौननबा हौजिक लेरिबा स्कूल असि लम असि योननबा हाइदुना कंसर्न अथॉरिटी दा मरी लेनबा से चांग थाजिंदुना होनरी हाइना क्वाक्ता हायर सेकेंडरी स्कूल कंस्ट्रक्शन कमिटी ना हाइरे ngasi क्वाक्ता बाजार कंस्ट्रक्शन कमिटी गा पाउमी सिंग उनबा अमदा कंस्ट्रक्शन कमिटी के मेंबर ओजा जियाना हाई क्वाक्ता हाई स्कूल बो हायर सेकेंडरी की थाकता ओनखतुना क्वाक्ता लमदमदा हायर सेकेंडरी अमा थमदुना लमदमसिदा हायर एजुकेशन की लेवल अपग्रेड तौहंदुना अफब महिरोय पुथोकनबा होनरपदा क्वाक्ता मियाम अपुनबगी ओइबा वाखलोनगा लोइनना मियाम पुना संगसिलकपनी मसिदा क्वाक्ता गी लेरिबा CSO काउंसलर अमदी लुचिंगबा कया लोइनना मियाम हुफना तानरिबा मतुंगदा हौजिक गेलकलिबा मियोय खरा सिसु यावना हाइबदी कमिटी अमा सेमबदा कमिटी की मेंबर साइन तौबदा नंबर 1 दा तौरिबा मियोयना माइ पाखंदना बखोनरकपा हाइबसी क्वाक्तादा एजुकेशन अपग्रेड तौबा पामदबा मियोयनि हाइकी महाकना हाइ हिरमसी के मतंगदा मीडिया अमदी सोशल मीडिया दा पुथोक्तुना यनबगी फिबम दा ओहेलकपा लाइबक्थिबनी लोइनना हिरमसिदा मोइरांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA पुसिलकपगी मरम चादे MLA दी मियाम की अपामबदा मतेंग पांगे हाबनी मसिदा MLA का करिगुंबा हिरममतदा मरी लेनदे क्वाक्तादा हायर सेकेंडरी अमा लेहनबगी खोंगथांग असिदी क्वाक्ता मियाम गिनी हाइकी कसुरतबा राजनीति की अखुब मियेंग येंगबा मतुंगदा हाइरिबा स्कूल कंस्ट्रक्शन की कमिटी से यावरिबा मियोय खरना RTI थारगा एक्शन लौकट पियो हाइरिसी मसाबु मसाना एक्शन लौकट हाइरिब्रा कमाई तौबनो बसिने कोइन गइसी हौजिक लैरिबा कोक्ता की हानगे हाई स्कूल से क्लास तौरगा लैरिबा हेक्ता RTI थारगा गवर्नर द सी पिसलगा खबर कागज ता हबनिंगसी हाबिसी मरम से करिगिनो कोक्ता दा सही मदा 250 की प्लस ता क्लास 10 पास तौरक पसे मसिना अखोइना सर्वे चटप मतमदा ओनली 50 खक्ता 11 ता पास तौरएबा अतै दी लोइना ड्रॉप आउट होइबा सिकी मरुइबा रिजल्ट ती कोक्तादा हायर सेकेंडरी तबसिनी मियोय खर खकना राजनीति खूब मियंगा खोरकी इना लाई सरगा एजुकेशन की मंगाल फंगद्रब अपंग सोखरन हाइबसे थाजबिगनु पाओगी मिफमदुदा सरुक याखिबा जमेटुल उलेमा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट सुओरिबा क्वाक्ता हायर सेकेंडरी स्कूल कंस्ट्रक्शन कमिटी के प्रेसिडेंट मौलाना इस्लाउद्दीन कुसामीना हायर सेकेंडरी अमा थमननबा होनरिबा सिदा हायर अथॉरिटी ना अयाबा पिरकपा नत्रगा पिरक्तबगी वाफम नतना करिगुंबा पिरकपा नत्रगना
नौना सेमगा सागलिबा मफम असिदा ओहेनबा करिगुंबा यारक्ट्रगसु प्राइवेट स्कूल अमा थंबदा मांगजबा करिसु लेते अदुबो क्वाक्तादा हायर सेकेंडरी अमा थंबा हाइबा सिदा माई पाखन खिदबा तारबदी मदुगी टेक्सा खुदिंगबा गेलिबा मियोइसिंग अदुना पुगदबनि हाइखि तौफम थोकबा थाफम थोकबा चे चांग लोइना थारगा हौजिफौ प्रोसेस फजना चथरी सरकार की माइकैदगिसु करिगुंबा इखोगी आयाबा नत्रगा यादबगी वाफम अमफौसु लाक्त्री हाइरबा मफमसिंग लोइना एंचनबिरबा मतुंगदा सरकारनसु आयाबा पिबिरकनी हाइबगी अखोइदे चपचाना थाजबा लेबदगी इखोगी म्युनिसिपालिटी की एरिया अमदा याम चावबा मफम अमा लेरगा इखोई कोक्ता मसा पुनमक पुल्लग भमिन्नरगा खन्नरगा इखोगी कोक्ता मसा पुनमक की सेमिबा कमिटी सिगी मनुंगदे यावबा मी खरना आरटीआई थारबा मतुंगदा इखोगी वाफम तौफमसी फजना खंगद्रिङैदा प्रेस की थोंगदा नत्रगा खबर की थोंगदा गवर्नर दा करकरीदा इखोगी चेचांग थारगा तौरमीबसी आइना हाइनिंगी मदुदी मखोइसु हारिबा थबुकसिदा मखोइ मसामकसु लोइनमक कमिटी जो यावबनिना साइन तौबदे यावबनिना करिगुंबा इखोइगी मखोइना ngangammiba मखोइना तौरमीबसिना करिगुंबा कोक्तादा हायर सेकेंडरी सि ओइरखिदबा तारगदी अदुगा एला इबामी खरदुना मदु मखोइगी मराल ओइगनी हाइबा इगी माइकैदगी वफम थमजरी साहित्य अकादमी मणिपुरी लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम त्रिपुरा खुसम नरगा नजरुल कलाक्षेत्र साहित्य अकादमी हॉल द ट्रेन्स ऑफ मॉडर्न मणिपुरी पोएट्री बियॉन्ड मणिपुर हाइबा हिरमदा नोमगे सिंपोजियम अमा पांगथोखरे मैरा चुखतुना हौदोकपगी थौरम अदुदा राइटर आर के तरुणजीत सिंह मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा के प्रेसिडेंट एल बिरमगोल सीनियर पोएट अहिबम बुद्धचंद्रना सरुक याखी निकोल साहित्य अकादमी की डायरेक्टर निर्मल दासना मणिपुरी लैंग्वेज बोर्ड मेंबर खोस्ना बिरोला सरुग्याकी अहानबगी सेशन दा मयंगबम नीलमणिना चेयर लौरगा अहिबम रविंद्र कुमार अनुराधा नोंगमाइथेम अमसुंग एल मीना देवी अदुगा अनिसुब सेशन दा डब्ल्यू बिरमगोलना चेयर लौरगा सोरोखाइबम गंबिनी सिंघा के धीरेन्द्र सिंघा अमसुंग एम प्रद्युत सिंघाना पेपर पाथोखी लोइसलकपदा हाउसिंग फॉर्बगी मरुइबा पाव अमुक हन्ना पिजरी PSED na paikhatpa New Development Bank Water Supply Project ki makhada ising piragane haina Kamjong District ki Satri Phulenda Treatment Plant saramlaga pipe piraktana tumina leshin khre hairi Housing Forb ge na di Manipuri pau matang stalo jare mireng tabiri bapuna makwa mukahana khurumjari